Warga Patisi TV. Kabul, Kamashin kabala snakerpang kabak Kamskem, Kamsted, Kamklan, Batbaduna Bam Umpnia. UMLA juga nak celong konstituensi ba Adelbert Nongrum ulaplai pat ba ek ambulance bat yaki e-scooter jongga joyau New Transport Society haka jingalang kablalong haka upusan tri urusau arajar upusan haka nigesngi pasal kilang di kod jongga Jets 24/7 kentupru managing director ba pins kemlang Yuria bat kiwe kibla syakot ngau ba ke Jets 24/7 haka nigesngi kelap pelongru yaki jingat rali di tok asyaka dan pensung tu ikinongnya arsyaka bakinong kiba pikir bah haklet kawan hasurok. Penpau kena dia habadiga ambulans saya yang kabon manis yang kadiang ki skuti nakuak ban keren kena dia akaban rung ke jemut perkhat jongi lang baro ki try go penongkam mari ki wei pat ki pai ba go penongkam ka ambulans haki haka artli jemut nakaliang ki try kinum dei ban bu yo pesna sakmat mo negeri ban bu service sakmat ndai kadang ibu patang ke service ru kelam ke business ru kanum long kadang ibu tang ke business ru katarukan feel maka ambulans kadai ke panikong kadai service dengan ko apan kentu ipai ba penong kamru kin so tu amar ki try ba penong kam ki ambulans kalong hectic bahai ki maka perli ke bai maintenance ke bai driver ke bai petrol tikin so tu pat nak jong kamram man ailat ki ru kin bu service kamat kin bu ke business hadiah aku akan keren dulu apa lagi skutis kumang lagi kejenglong indiscipline jong ini ki arsyaka kabaro ki benta jong ka sorsulong bertiwe pat ki benta nangis kem baka Jets 24/7 kan peni genuk sa baba kinlong discipline riders kintip hangno bade ban simpas ban overtaken ban hangno ka spot ka bade ban simpas lagade nakaliang kamon ngamut kidon ru ki pamtip kawan kalian kadiang ruki simpas mo kiyai wrong side wrong ways kani ka panuwan ra ru ibe jong risky yaki bade ki pai ba tiga kwa ru ba Jets 24/7 kanong nuksa ban peni syaki wei pat ba ki wei pat kila ban syanya nak banta ka jing syakri ke jongki kita ini kentien nasib ni ka tabu kamat bilang ba nan kap ini ribon bat ngan permenaru bah ya ke ambulans pada eksekuti la pelai pai ba hani kesini
Kiri. Responsible representative Om Tangjo constituency Rejong Kachat Banrio. Aku aban khot ya ki khun samla. Wakin eno ya tu kasur ke bakiong hari lajong lekat bamon. Lagi dongkam pat banong hari lajong i dongkam banyeng halaki jong kijat. Kajingong jong ki katu kan ni o hari la jong nile ka bamon apan slur ya ki weipat namar baro kum gijing tau ngajuong ini kentien baka dai kapor kabang ini keren ya ki para jaj benrio kolong ki community nrai ka donru kapor kabang hapan ya keren ya ki humanity kejingim Cenong beliau. Memang idon lah jong kahok. Imla an perkainya tak kahok. Bat ngai di simet. Dawa borom. Kumangalong banganong kompromis. Ya kanong rem. Nasungu boglay. Iway kersya ni nga haduk mentah. Haginunu ki banta ka jaya lenti. Jong kecingim. Pan nga hikay ya ki waypat. Kibam lagi cek bendriu jongi. Wat segang ban encroach sa kahok ke jongi. Madafian kru cakap ke jongi, komod, bukan suk kanung don. Kani kedai gawai, abang aku apa nai, jing kublai kerpang, ya ke Jayau Air New Transport Society, dalam rekat ke 24/7 sisa nilai iba kentian ke jongpi, kalau rekat ke kam ni tak kentian ke 24/7 ni service ke jongpi. Educated youth, ini educated youth, ini lagi job out. Idai ke belanang ke start, ke badon ke kerdan, ke bapiang, ya peni ke nuksa, bakan siang juga kam. Ada kini kila, boleh kiwai kimla. Ada ke por, ke bah, minum suhun sa ban sulong tangki job siga. Lagi haban long ki job provider. Ni haban long ki job creator. Ni haban long ki job ki ban generate employment. Ni bahkan ni kawai apa yang company semua keluar semua sarong baka 24 jets 24/7 jets service ke jongka ni semua sarong ba ke company kami nang ni napo ke celah ke jongi umpai nak away pa ke celah ni dong kam dia keren habasya da basai kumangalong badon kapor nomor baro le singila bandon rupomut kia mali idon berada ke rolling dan position dari borok ini sekejuk katong ban taudur ban saindur ya kejelah. Komod berada ke por mengikum ke position bagian opos dengan persya berada ke por menyerok. Yang ni ke por nak kuat buku jingkelikan. Ya respected Deputy Chief Minister Mas Ngau Balang Dahar. Menbang alai kendu bari alor ke isu jong ke jets 24/7 boleh ki ailat ia kita ki on license bagian le business hani ke celah ke jongi ngan perkin mau biang bagai jets ke jaya khun jongka kam dei bagi wei ki riders bat ki wei pat ki riders le ke dei kawai ke company bat kawai ke companies kawai ke aggregators bat kawai ke aggregators ino kam masuk tu kata para bang lakli
Nei managani bang kedu markamat yung ba la pulai lut ya ka permit kepada ki po teli ki permit ki barang sa hapo ki department bagi dei ban pulai ha ka bedai bagi ki allotment order ni dong kam ini ka allotment order kloi immediately aku akan send ke clear message lemba ke media nomor kum usamla kum unomi khmat ba ho na don ngalong kuri khpa nri ngalong mensip jonga kalong kum samla kapor kapai bakan kapor kapang hablong kum mensiem le no ngadon kapor hablong kum mensiem seng balang na ka banta bung yo ikahok kum nongin khimidan ti bai khon samla kin ya lan ti kahok kum nongin khimidan ti bai samla kin ya lan ti ka badai Lada akum ke government ke belong ke promoters ke kelalong penban demoters. Asosi lajan kadway lajan sisnem minta ke allotment order kadang sakut boleh hatu kani kadai ba pikwa bantan yaki ani pikwa ban kentiu na yaki kani kalong ke jengkeli wala ke government ke ailat yaki ni ki illegal operational aggregators have any taxis ini ki bite taxis kalong the government itself ka encourage ya ka illegal ya belong behind ka government mga nong mikmat yung ye ki khon sama ngimdon kam sarkar khiyeng jo ki khat leka de duty jonga kum nong mikmat ka de duty jong government bukan promote yaki, bukan demote yaki. Aku akan send ke clear message ngin saya syong perkat ke beli banle. Na aku bertakok compare. Larang idei ban downgrade ya ke status ke jongi. Nomor ke bangdong kamu perkat ke status ke dei jogi celah. Ke dei jogi samla. Ndei ke status jongi simet. Kumba ke kentian aggregators nyablong ru imat agresif. Berpengkongu ya sarkar. License layak lenti nil ailat ini ki kiwai part ki aggregators ki bampat yo license bagian operate ya ke business ni hatu la bansha hatu ngemioi ya ke jinglong on safe ya tak jingom sengan hani ke jela ke jogi aku apa ken mau biang ya kini make comments ki comment sector ngamdon por ban ya keren begitu snayap ban jubab ya kitu ki unknown name mo beri ki fake name ki fake account ngam ton por bangan jubab ngan jubab ka kam hi kong ki 24/7 ki chat sprir ka kam ngina bane ye ra ka sarkar kam le ye kloi ha ka bedai pat kan ye ki issue ngan plan no ki allotment order so sngai ki khon samla lo man ta system ken apsa ye ka kam lo se hari ngai kendo ngai por nasa mata artiyo dengan mi kandon kandon response nak kalian ke government dengan semua penong bagi seperkat ke ibu ngila mandek persya ya ke government compare amar kajing bah berkahok jongki khon sama dengan semua kemen ada ke por ada ke kamram ada ke daiti berke jingkir kle ke jonga kum long mikmat orang benset ya ke por ki ikhtiar kum ki electorate jonga constituency wan pet halaki jongki penta anang pun kre wan pet ba ya ke schemes kumbalap pen atatin mano man pulong negatif khat prasnem kim kali ke scheme ribeta kali ke scheme mga zaradi ko ong tani ko ke scheme hi nga kan sa ke scheme kanum kala ke scam lanu bat sheni ngas prajno bat mentaru idon ki por idon ka ki project ki pamenin hapo pariu school Debruban banaten ni koi ke program ka ba layo ru ya ka computer material kiwe de ki ba include nang jong CCTV ka ba songdor sipolak bar kani ka ba nan flight man tabri scooty electric scooty saka 24/7 jets ba songdor saulak kendai po 8000 sauspa hanyo
buat ki additional kalau ko basan laptop ko apan kan syai ko ki perlu ki bla file ka RTI question kalong kumni whether the Shillong Municipal Board has given any permission to the Rapido company to place their company posters, hoarding, flags, banners, etc. Kejawab kalong the office of the Shillong Municipal Board has not given any permission to the Rapido company to place their company posters, hoarding, flags, banner, etc. Ladaka municipal department kamle la kajong kamram. Halot ini kiba lawa yang ni ki flex, ki banners, keleng ki hoarding. Ini resi ko manong laki lak ke revenue. Saya ini ke revenue badan. Boleh ke government ke structure. Boleh ke government ke ilat yang kini ban operate illegal. Hak state ke jongi. Imat ke government ka don ketilang imat. But kini ki company bona sabar. Ke revenue sei. Buat ke safety mano ban siem pat ya kecikir clear. Ngaku ban bu tak bersai ban mano ban siem kecikir clear. Who are to be fixed responsible. Halor kani ke safety. Ke baca pok state ke jongi. Dan nang encourage ya kini ki illegal operational business ngasngoba kanja kapor. Kanuan kapor, baka jinglong bam sengan kanang sensar hani karibi jengi. Abide baka ni ka awareness rally, iko abana jing kuble ye deputy commissioner, ibla ai ni permission, mangin pelong ye ni ka awareness rally. Te ni ka awareness rally kalong ha ka bide baka kani ka jinglong unsafe jong ki bike taxi service kapalo kumda. Te kajung ya pelong jing ni kada liru kalau ka weru bangin pentip segitu ki pentip menta ki asyakaru kila la ban kamai kila ban yo ka permit kumbalong langki sau syaka te mungkin di kesini keparu ya baru ki samla ki ba dan ka jemu ba kin kamai ya kanika ka jatka kamai asyaka ba kin le katkum kaan le kum ga rukom bade ban le apa kamai ni asyaka bat nga kepat yang sesian ka concern department bahkan pek ka bade bati on license baki license mangi ki license aggregator baki check bai ki on license aggregator company ki ba bu ba yo pat ba ka jingma ha ka bade but ki kum screen ye ki riders nama maki kimju check ya police verification ka background kimju dan ka personal scrutiny ya ki riders te kane wan ra ba ka jing ma na khamtam ya na benta ki pat ba ye ki klong na but ye ki khamtam ki we bentai te bana ka ju ka poru ka jing dan ki on license ka ta ba ya revenue ju ka state nama ba kim contribute ban aku ka bentaru ngaku ban kepat ya ka municipal ru ba kariban pek ka company yang ini ki posters ki banner extra nama katkum ka RTI bangiyo ditip bagi kami ka permission na ka municipal board te na kentu ya CEO jang ka municipal ba insympia ba de ba kani bangin saligmi iru bangin board ya ka dorkas ka office joli CEO akin biski ki banwan ba kumpet ba kin shim ya ki sinjam ban aila ni kini nomor kini ru ki kata ba la ka loh ka jung internet jong ka kasar Shillong ba kumta tetap te kumbangi ru por bangi expansion West Garo Hills ru ni don ki ka kisla ni depan permission naka municipal sha West Garo Hills te ngi siu ru ni ngakan mau ni siu do spa something kumda bagin wa yaki banar jomi shete te nada mangi ki license aggregator ni depan permission na bangile tanga ko ka district ru balang ni de ju pasti ru ni buram ki district administration re maki license kumdan na mataki yaki ki posters ki wa tem permission te kadi ka company ba kim kan snap ya kaan ba dia ka steal di brokoi but lada ka government ka
kaila ba kin pentulun ya kani ka kontrekam ka jongki kani kan penduk mensim jongi ba ka confident ha ka government kani ka MDA government tu ka kan penduk jengkemen ini ba tarai mengiru ngin sahaban perkat aku ka senjam kumno bangin ya nomor kani ka penduk ba confident ini kum kisamla kiba persyang banjing ha kejat ajong kiba persyang man penyeng ini ki IT company ha ka jela lembaga jengi Arab jongi Amelia jongi kumba PUE la ini minta kesini la ya pelat lightly ki electric scooters kiba la Arab lembaga SUWP 2024-25 te nga book invitation ma lalong no ka jingkhat ba yikinu ki samla ki bawan ka yeng kasam ka ba bamla ban ya thiet ki scooters kila banwan cha ka office jongi ban apply as a rider namar ba kani ni la da book nang yu na benta low income family ki bamla ban afford ya ki scooters ye kani ka de ka open advertisement ba kinu ki samla ki bamla ban afford ban thiet ki scooters kila banwan cha office ban apply as a rider na ki destination transporter communicated officially ki aga just 24/7 tai Pidan dukan marbam ndai compare la ka bared ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki wei ni pishat roti shat cake bat ki wei na ka benta ka koi ka khya chong ki pat ba nong bam nong di pat ba phinyo ka jingshania naki pidan kam bandon de ka license ka papaka ka bala ithu da ka an kata ka Food Safety and Standards Act arjar henril link ba ka section lai phoi iwei kam de ka ba pinyo ek license pila ban apply ko online link ba ko website fascus.fssai.gov.in da ka ba pi hap pan upload ru teki kod kisla badan kam kat kum ka jajing kam jong pi pila ru banyak kendo yaki designated officers lani food safety officers ke badan hak office terekam jong u lani ka district medical and health officer habaro ke district ke badan hamigalaya latno tang ha is khasihers pila ban letbet chak office terekam jongki ka commissionerate of food safety ke badan halowa lachumya nakabenta ka kot kakya kinong bam nong di lawan Rashapi daga Commissionerate of Food Safety, Government of Meghalaya, Bat Balakrishnan daga Food Safety and Standards Authority of India.